peneku. Salama sia paranus sita musule. Paiman si lupa kaborok lan tepenanda bisarana puama tua umpama tanna pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puama tua lata basalan atu yate dia lalame penggauran na rasulu pasala sangpulo pitu angka sangpulanan saya lako talung pulo misa. Penggauran na rasulu pasala sangpulo pitu angka sangpulanan saya lako talung pulo misa. Apa dolo lata basa tu kadan na puama tua mai komita mastambayang. Kikure sumanga tu pak kabarok milako kami puang tontong bangki berasai lamintu allo katuangki tak mi belang tampekan. Pak di pagari tu salah budangki puang mi pak kaborok kan ni sia mi pasipatok kan nila umbasa tu kadami lan atu yate pena masallo mi tulang patudukan ni. Mak kada mo kami puang sadiakan ni urangi dan sangan na puang Yesu irampo mak kure sumanga mati ulo malabi mi ambek ki daun semoga. Amin. Den duka bak tu pira-pira tu to untai pengadaran to Epikurus sia stoa na si tamben kadan. Den to kumua apa ralana pokada teto salle kada. Apa nakua tu pira na takua-kua to ulah umpak pesanan kareba kaparanuan diona Yesu sia tu to malimbangun. Nah dipakondi nakua to umpak pekareban kadan na puang matua. To umpak pekareban kadan na puang matua. Sulu solanasang tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Den misa kada na kua susite. Ya tu mintu to di saburan to sarani ba tu to mak patongan lako puang matua. Lamen dadi to umpak piambaran ba tu to umpak pekareban tu surat madatun na puang matua lako padanna torotolino. Ya te kada ya te la umpak mati tintongan ni kumua ia tu to sarani pantan simisana na papasan ni puang matua la male umpak kalelean ni tu kada masero sia kamamasen na puang matua lako mintu tau diolu sikandapi tah. Paralu lata pesak bian. Kumua ya tu puang matua tuo sia ma pakaboro ondong pe. Tontong masokan. Ungkamayai tu mintu na lolangan katuanta kiallo. Silu tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Pak basan diona kadana puang matua lan atu ya te. Umpak pesanan itu kumua bak tu umpak pokadan ni lako kita tu bak tu pira-pira agan tu paralu la tape maranga lan umpasan itu pasanan umpak pokadan kadan na puang matua dikua da anna menda di batu katito doan tu ian nato lako tau senga mak pempisan na bak tu bunga na tu la tape maranga. Ya motu la diampui sia la dipake tu pena malolo lan kaleta lan umpak pokadan ni tu kadan na puang matua. Mak penduan na ba tu belan na ia motu yan na to ana tibuka tu tanga sia penan na Rasul Paulus to natiro itu agan dadi dio kota Athena. La umpak pokadan ni tu kada. Lako tahu indek tujo lan katuanna kiallo mak penduanna tu latape maranga lan te katuan ya teh ya mutu diona kasendean si tuang sumanga ba tu sukacita dan semangat lan untarima itu pasangan la umpak pokadan kadan na puang matua la komintu bangsa senga ba tondok senga nama pentalunna kamorayan bak tula morai kasendean la untari mai sia umpo pembuai tu dio na kareba kaparanuan la kotau senga anna mak pena pakna tu la di pemaranga ya mo tu na pemaranga tongan Rasul Paulus tu mintu na agan apa siamo tu dadi dio kota Athena dikua anna palambi ba atu membua melo sampai kepada tujuan. Tu kadan na puang matua la komintu taulan tondok ya toh.
Sulu tu di pakaborok lampuang Yesus Kristus. Ya tu kita te solanasang ki. Pantang ditambai ki sia di papasan ki misa pasanan. La tontong umpak pokadan ni tu kada malakbi na sia kada me patuo ludio me puang matua. Mangka muki na pokadan sangka na Rasul Paulus kumua aparatu paralu latape maranga. Lata pogau sia umba lata po soyanan itu pak kamayan diona kadan na puang matua. Lata pak itu pena melota lamendadi misa kasendean lan katuan tatu male umpak pokadan kadanna puang matua anna membua melo sia anna malabi tu puang lan katuanta sia lan lino ya teh. Amin. Tamas sembahyang. Pamatoto kan ni o puang lamale umpasan ni sia lamale umpak pesanan itu diona kadami susi tumang kami pak pesanan lako kami totemo. Ika totongi kumua kamu puang lan pena masalo mi tontong bang mak joren umpabata kan sia umpama toto kan iranuan tu yan nato lan sangan na puangki puang Yesu. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua pepelambiran lako kita solanasang sia kipa po kadan lako kita solanasang tontong bang kipa laku kumanta subscribe ite kadan na puang matua sia tapak bagian ni tujuh kada katuan ya teh. Ure sumanga puang matua tontong umpasiria pun kemerampasan.